Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Ih, barungannya ngamuk guys. Waduh, waduh, ada barungan kodok. Ini namanya siapa ya? Mas Riko. Mas Riko. Mas Riko kelas berapa? PAU. Iya deh. Barungan hiu. Halo barungan hiu. Yang jadi siapa ya? Hanif. Gak ketok. Mas Hanif. Mas Hanif. Oh, barungan hitam. Nih, barungan hitam dipakai siapa ya? Mas Elvan. Wah, Mas Elvan. Terus ada barungan ular dipakai Mas Jihun. Mas Jihun. Wah, ini atraksi guys. Wih, ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barungan telon merah. Terus ada Mas Rama. Wih, Mas Rama memakai barungan telon putih. Bangsane para gandaro sewu. Sumingkira saka satengahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka satengahing alas gagah wakiti. Ayo.
Sumingkira saka satengahing papan panggonanmu kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka satengahing alas glagah wagi. Ayo.